Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Tekan tombol subscribe dan loncengnya gratis. Babe, kita pulangnya malam nih ya, Be. Soalnya nggak ada kereta nih, Be. Terus gimana? Kok nggak ada kereta? Malam-malam pulangnya. Adik kono tungguin aja, nanti juga ada keretanya ya. Sabar ya, tungguin. Emang kalau malam jarang keretanya. Be, tadi ayah ngeliat kereta serem banget, Be. Masa sih? Lu salah lihat kali, Babe nggak lihat apa-apa. Oh. Iya bener, Be, tadi ayah lihat kereta serem banget, tahu. Ah, lu ngelamun kali, tuh baru keretanya beneran datang. Udah naik dah. Ku datang padamu, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi darimu. Ding dong, ku datang padamu, bukalah pintu, kau tak bisa lari dariku. Dari balik jendela, ku tatap erat wajah, kau diam. Ya, duduk dulu di situ ya. Be, kok sepi banget ya, Be, keretanya ya, Be? Itu cuma ada anak kecil satu orang, Be. Sepi banget tuh, Be, nih keretanya. Sepi bener ya, Be? Emang kalau malam sepi, keretanya. Be, lihat ya, Be. Kok tuh anak kecil sendirian aja ya, Be? Mana orang tuanya ya, Be? Itu manusia kan ya, Be? Kok dia sendirian ya, Be? Berani banget ya, Be, tuh anak kecil naik kereta sendiri. Iya juga ya, tuh anak berani bener naik kereta sendirian. Apa orang tuanya ada di depan ya? Tau dah, Babe bingung ah. Mikirin tuh anak pusing. Udah deh, gak usah ngomongin lagi ya. Udah, lu tidur aja, jalanan masih jauh kok ya. Wah, Be, kok tiba-tiba lampunya kayak gini sih, Be? Mati-mati gini, Be. Mati nyala, Be. Gimana, Be? Wah iya, kayaknya ada yang koslet nih. Babe. Udah nyala lagi nih lampunya. Lah, kemana si Mino nih? Kok si Mino nggak ada sih? Mino kemana, Mino? Wah, udah nyala nih lampunya ya, Be. Kok di sebelah ayah bukan Babe sih? Kemana nih, Babe? Babe di mana, Babe? Lah, kok anak ini? Aduh, serem banget lagi nih anak. Aduh, Babe. Wah, tuh anak hilang lagi, kemana tuh? Wah, kayaknya di belakang ayah ada sesuatu, di apa ya? Aduh, ayah ditinggal sendirian nih, Babe kemana sih? Aduh, Babe, ayah ditinggal sendirian. Wah, ada boneka. Siapa ini ya? Wah, bonekanya serem banget, bisa ngomong. Aduh, tolong. Aduh, Babe, ayah takut, Babe kemana sih, Babe? Tolong, Babe. Hello. Do you want to play with me? Hello. Do you want to play with me? Ya Allah, Babe kemana sih? Ayah ditinggal sendirian, ayah takut. Babe di mana sih, Babe? Lah, apa lagi tuh? Aduh, ayah takut, Babe. Aduh, tolong, ampun nih. Siapa yang jarang mandi? Tahu aja, ayah jarang mandi. Ayah bakal mandi sendiri kok, Nek. Rajin mandi, ayah janji kok. Ayah janji bakal rajin mandi kok. Gak usah dimandiin ya, please. Ayah bakal rajin mandi kok. Yang males mandi, tolongin mandi. ayah. Ada setan nenek-nenek gayu. Yang males mandi, Babe, tolongin, Babe.
bakalan rajin mandi nanti, Nek. Ampun ya, Nek. Ayah bakal mandi sendiri kok, Nek. Bakal rajin mandi ya. Jangan ganggu ayah, ini nyari babe ayah ini nggak ada. Ya, Nek, ampun, Nek. Tolong, babe. Tolongin. Ayo lari aja deh, ayo lari babe. Babe kemana sih ya Allah? Ayo pengen nangis nih, tinggalin babe. Babe kabur kemana sih? Ayo tinggal sendiri, ayo kan takut nih. Babe kemana sih? Wah! Minul bangun, Minul, lah nih bocah ngiku nih. Minul bangun, udah sampai nih. Si Minul keblok amat tidurnya ya dari tadi nggak bangun-bangun. Iya Pak, bangunin aja nih, keretanya udah terakhir. Tolong, Be. Lu kenapa Minul? Ayah mimpi serem, Be. Tapi nyata banget nih. Takut deh ayah jadinya. Ah, lu cuma mimpi tuh. Udah nyampe yuk, kita pulang yuk. Masa sih cuma mimpi? Perasaan nyate banget kayaknya setannya. Serem deh. Ya Allah, ya takut banget beneran. Tapi untung aja cuma mimpi ya.